BRICS-u su u sastavu zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova i oni su za nas jedni veliki prijatelji. Mi smo i najavili da od danas ćemo održavati BRICS, bez obzira da li će država ili ne. U stvari Srbija je u BRICS-u bez obzira koji nju predvodi, jer s druge strane su neprijatelji koji pokušavaju da nam unište istoriju, da nas izmišljaju iz knjige postojanja, a to ne može da bude. Ja vidim danas pripisuju neki da je ovo u stvari skup tog što se naziva na predsjednik Srbije. Ja to ne bih rekao tako, to su njihove funkcije koji moraju danas da se odazovu, jer ovo je marš besplatnog skupa i ja tu ništa ne vidim loše na njima. Dobro, Andrej, moglo je da se čuje, još uvek u prenosu smo marša povodom 80 godina od oslobođenja Beograda, čulo se pitanje i ovih ljudi koji su došli na ovu manifestaciju da čujemo vezano za BRICS. Ide li Aleksandar Vučić po vama ili ne ide? Ili šalje Vulina, kojeg smo evo danas imali priliku da vidimo u prvim redovima, da nosi šetalicu besmrtnog puka i da govori kako je Rusija bila veliki partner u Drugom svetskom ratu povodom oslobođenja Beograda i da to niko ne može da oduzme, da mi nećemo da uvedemo sankcije. Znači, slušamo ono što bi se reklo, jednu priču koja je malte ne priča koja se vrti u krug. Da konkretizujemo pitanje, ide li Aleksandar Vučić ili ne ide? Ja sam o tome više puta pisao, da je to jedna velika zagonetka još uvek, po jednim još uvek veliki pitanja, ali po današnjem je sabranju da se Vulin odazvao, on ide sigurno. Znači, ja sam se sa gospodinom Vulinom i rukovo i rekao mu da pozdravi gospodina Putina, da mu se zahvali na pozivu u BRICS. Ja znam da će na to da budu optužbe, što šalješ pozdrave preko levice, desnice, preko Vulina, ali to mene ne interesuje. Njihove priče, on je se danas odazvao i bio na ovom veličanstvenom skupu podrške Rusije i kamo sreće da su danas se svi mi okupili. I ja sam već to najavljivao da od danas ovaj svet više neće izgledati ovako, on se prelama na zemlje Evroazije, koje oni zovu BRICS, Bliskog istoka, a naš je zadatak da u tom BRICS-u budemo sa jasnim međama carstva Dušanova u oslobođenju Kosova i Metohije. I mi ne možemo nikako drugačije da oslobodimo to, nego u zajednici sa zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, poziv je po meni da ne gledamo ni levicu, ni desnice, ni četnike, ni partizane, nego kogod ima bar kap krvi u sebi srpske, jer ovo je sad jedna velika prekretnica, to je prema Rusiji, prema carskoj Rusiji, jer posle ovoga dolazi carevina. Dakle, kogod želi Rusiju i carevinu, neka pristupi ovome. Sad, ima jedna tajna organizacija koja se zove COST, Carska obnova Srbije, ili neko zove Carska obaveštajna služba Srbije. Mi od danas zvanično ne priznajemo nikakve odluke za Zapad, ne priznajemo čak ni ovu vladu, iako će Vulin iz ove vlade ići u Rusiju, ukazanje, jer oni nisu legalni, oni su samo proglašeni, jer izbori nisu bili na Kosovu i Metohiji i pozivamo sve Srbe da učestvuju u borbi protiv okupacije, da se ne delimo oko tog glupavog, da kažem, Rio Tinta, oko Jadra, jer Jadar nije iznad Kosova i Metohije i da vam iskreno kažem i mene zaboli ti kao i pozivaju da branimo Jadar, a kad im kažeš Kosovo, oni kažu pa s time je završena priča, mi ne bi ratovali za Kosovo, mi ne bi da naša deca ginu na Kosovu, pa gospodo, vi koji branite Jadar, nemojte tako razmišljati, ali imajući jednu jasnu poruku da je organizatori koji brane Jadar su poklonili Ćuti neko pače zemlje tamo i zbog toga on okuplja tu ekipu. U stvari to je jasna poruka da se stvara još neka nova politička priča koja će voditi borbu za podelu plena. Ništa to drugo nije. Ja se zahvaljujem svim danas što su došli i odazvali se u ovolikom broju da podrže BRICS i moj poziv za ulazak u BRICS koji je danas se utopio u besplatni puk, u marš besplatnog puka. Slava